UNSDP Conference Hall along Atal Amrit Abhiyan Scheme Keronpon. Hauraghat along State BJP Adun Maipu Lam Kapanghang. BJP Akimi Akeban Alam Pendun Maipu Kaningri. Sadgaw along World Food Day Catalan. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Samidurmi BP Nonarjikta Birtang Tonpen District Health Society NHM Pen Chapatir Piponsi Pre Nipai Kretrok Arni Anorlo Porpai Kresia Porpen IDSP Conference Hall along ceremonial district demand draft of beneficiaries Atal Amrit Abhiyan Scheme Keronpon. Mayalong EM Roton Teron John Director Dr. Karing Rong Pipi Dr. Borsing Rong Pilapen Dr. Jagot Teronatum Chitong Dun Mayalong EM Khonsing Rong Pipen Lam ke Jaipon ke Bangsuri Hini beneficiaries atum do Bonta Nona Mat ke Bangsir Kebra Hini atum ansi Long Chot Lang Pasi Lam The Pachini Pon Labang Sokar along Sikal Lak Hini Ana Tangka do Lak Hini Atangka Penson Po Ana Kiso Chelang Pon Unpo Pusi Lam The Jaipon Sonsi Cancer Kidney Brain-related ailments, heart-related ailments, burnt injuries, haihuya keso chelang pon me. Lapen labang so tangka cashless mate card along pensi ing than popusi pachini pon. Tung la Karbi long arada tum keso tum edi kan otolom red obhijan. Ala so under edi form apply dun pen kisman amnuk bangke la Guwahati along centrally ceremonial yapa do si chendon la. Ini ben bangkala CN thekhe tu bang thong kebra hini atu sangkok atom hospital ndak la bang so check kero Assam Inglonga District along MLA Bangpho Dokok Apita Pini Arni Anta Inuna Phanta Hills Area Saikam Minister Kipi Perek Ajok Karbi Anglong Lapendi Mahasau along Kachingthur Amoe Phongateng Doerlo Laso Alam ke Pherang ke Tong Kapahan Chawong Wong Alam Kali Laso Alam ke State BJP Adun Mai Phulong ki Phangchusi Kaningche Alam Kalang Parivartan Alam Pen Assam along Sarbananda Sonowar Kacharia Sarkar Ningkani Sipleng Eta Phita Minister Kepang Kang Thujia Phan Richi in Head Pen Kedojoya Puthak State BJP Dun Maipu Longki Phangchuaning Kipungalam Pachatak Pon Karbi Anglong Lapenti Mahasau along Pen MLA Bangphodo Inyutbak MLA Phanta HAD Minister Kibatbe Ajoyne Inglong District Kachingthur Amo Ington Etlopusi Pre Nipai Krep Pho Arni Harokhat along Kipadu Pona Mayalong Alangli Ningje BJP ke mila pen ake bana lam penta ke mathasung iaret lopusonta alangli pherang kyang no pachatak thu হয়তো দুইটা অলপ নহনো হয় সেইকাৰণে আমি এনচিওৰ কৰিছো যে যেহেতুকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা ৰাষ্ট্ৰ এটা পলিটিকেল পাৰ্টি গতে এনেক্ষেত্ৰত ইমান ইম্পৰ্টেন্স গতে ইয়াৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মূল উদ্দেশ্য যে ত্যাগ সততা এটা জাতি ত্যাগ ভাৱ যাক কয় গতিকে আমি খুব ধৈৰ্যৰে অৰ্গানাইজেশ্যন কৰি চলাই যাব লাগে সেইকাৰণে আমাক দিছো এনেকা ওলাই আছে দলীয় কৰ্মীৰ মাজত তৃণমূল পৰ্যায়ত কিবা সংঘাত সংঘাত তেনেকুৱা দেখা নাই দুইটা হ'ব পাৰে সেইটো সামান্য সেই ইণ্টাৰনেল ষ্টেট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে আপুনি HAD মিনিষ্টাৰ কাক পক্ষত কৰিব অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ যাক দিয়ে অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ আছাম সৰ্বদা কাক হেৰি কৰে সেইটো আমাৰ তেখেতৰ বস্তু দিন ধৰি HAD মিনিষ্টাৰ নিদিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়ন বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে হিলছৰ পৰা যিহেতু প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইলেক্টেড হৈছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গতিকে এই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এজন কমচে কম এজন মিনিষ্টাৰ তাতো অতি জৰুৰী মিনিষ্টাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা ৱৰ্কাৰ মাজত এটা হেৰি Believers Church Sadgaon Diocese Women Fellowship Pen Pray Nipai Kretrok Arni Sadgaon along World Food Day Talon Dunpusi Cut News along Birtanangle World Food Day along Pachiton Dun Pen Sadgaon Ahawar along Kedok ke boy Aradaphan Sanghan Lapen Sakijun Ahormu Ronpon World Food Day Catalon Amay along Reverend Tanghao Dimgel Dikon Topon Milik Andrew Langni Lapen Penangan Father Adum Chetongdun Sorlo Asongja Pi Sabitri Ronghang Pi Cepahem Pi Pensi World Food Day Catalon Amay Padopon Non malom so porphan dihina pharman birta mointon poniksinang Please
Step in Malin Showroom. All kind of Karbi traditional and handloom handicrafts and ornaments are available here, along with gents, ladies and kids garments are also available here. Malin Showroom, MG Road, Main Market, opposite TOP. For more details, contact 9435430111. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sahanage normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 957170867. House of Malin. Discount on all collection. 70% discount on items like ornaments, earrings, garments, dress, shoes, bags, baby blanket, etc. No discount on new collection. It remains as usual. House of Malin, Main Market, near Day Engineering, Difu, Karbi, Assam. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Tonjong itong geham bitch kimchi phansi ji tham bom lo. Nangki pray to duk lo. Nilita hem gimi kim bom lo. Sita lahaya laben asapta nili mathathe. Athema nili hemalon extra kipi dundo. Athe nili hem gi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimpon lo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar laki texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam pon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কান্স সৰিয়হৰ হোটেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই।
কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ কাঞ্চ Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamo Piputot Bertalong Wangtulo Nogao District Kampurahawar number 1 Puthimarialong Pre Nipai Kretrok Arni Rihing Amekang Sipen Inut Abang Pua Pran Kedam Abirta Card News Apherang ke Baithalang Supen Birta Nangpale Rihing Amek Kang Sipen Apran Kedam Juyabang Puamen Binoy Das Artain ko rahini puse Birta Pachini Rihing Ame Asai Kamatumpen Kilangpang Kriya Joksi Nonason Alam Ki Phonang Lo Pusirat Atumpen Ningje Pon Athe Rihing Ame Arihing Kihing Kangdai Tektik Butarong Arat Atumpen Pachini Pontu Pre Nipai Krepo Arni Tili Isia Porpen Rong Langbung LP Skola Hemalong face to face ajai Mekpadopon Aputak Perangke Birening Hipen Birtanang Pale Labang Soja Mekpadopon Ahut Budheshwar Bordoloi Pen Mithila Rong Hang Pia Putak Kadokawe Kachitong Dun Angno Pachini Ponlo Face to face along aluhi Mithila Rong Hang Pi Alang Inut 1977 Aningkan Kason Sepon Karbi Lampanarjan Ha Imu along Kachiparjan Cheng Abang Pilo Laso Sayang Deng along Kakom Birta Chabang Hormon Saharia Majab Singh Kropen Anparta Sorgari Gangbara Jalril Kathar LP School Thanbang Barim Antaronga Jalinbang Rana Kafle Pencheng Lok Ong Dungatum Chetong Dun Rinti Karbi Anglong along ta Diwali mate atur arong aje katalon dunjia phan ahem lapen arong along chesik chedang rinti tanglo Haurakat along ta ahem along atur arong aje mate Diwali katalon jia phan sikdang bomlo atur arong aje ahut longlia melur ahemaya tumta non malom longlia melur kasalam chon prolo Atur arong aje along longle amelur kithip dun pen dihin atur kelong jia phanta inghan amelur kithip ahemaya hemtun atumta aning chepathe pon rinti